Is our masquerade all the way from our kingdom, just to come and showcase our cultural heritage in Lagos State. That's why we want to show the world that there is love in unity, because the great Abiriba ancient kingdom is templated with a superlative history and custom. Everywhere we go, we showcase our heritage. Everywhere in the world, America, Canada, Germany, anywhere. This is the Lagos version. And the final version will be in December in Abiriba Kingdom. Abiriba Majo, Unusuagahele, Abiriba Majo, Abiriba Majo. Akezanam church. So if you were Akezanam church. Ayi Egba Kumali Omezu Nganga Ukevuzati Ukeze Ayi Angmake Ayi Angmake Ayi Abaje Ayi Abaje Ayi Angmagudu Asem Angmagudu Ndigba Gbato men Ukegi Yungwabo Ukeme project Kibobi Boy Unukane I name Igwamang Lagos branch. I am Wunde Ojiihiri Ndo age grade. Na Abiriba. Today we are doing our Igwamang ceremony. Obotane, Obotane. Obobote Nduko Ojiihiri Nde Buriawo. Okwantan di binda Igwamang Lagos. So I say tane, ka Abiriba ka balesan. Osbo wa balesan. Maka ai ji Buriawo pensa. Ai marefa bo mira Abiriba. Ane nka afkan kan ya ga geme. Everyone sinuwo enkpu newukpu ari afama ya mfara. So aya meje se kan biata na emba menya ka. Ayi Ekpankuma Ayi Ekpankuma Nkumaleye Omezu Ukisa fa mamane Ibomi mamane Umuchiko mamane Unukane Chukogba mama Chukoke Abiama Omela Odunfe Efambieba Awozu bamado for ya Ainde buka Ekpankuma Kwezarefa na Lagos State ha Anya menya oyi Ayi Ekpankuma biko anya ndị bụ ndị Abiriba bụ n'ụmụ mata obse na Abiriba anyị na-emechi Lagos State ihu Lagos State akwara anyị ufu so anyị na-emechi ufu
So if I'm not take unu manebo unu and interview abo. Abiriba bunge. Yes. Angmeke Abiriba bunge. Angmeke Abiriba bunge. Angmeke Aboji Abiriba bunge. I find money. That's okay, no money. Verify. In the Lagos branch. Lagos branch. Lagos branch. I'm not joking. I do as I'm all the way from small London in the Lagos branch. The one my weakness. If I one day move chat and second brilliant Obama. Never one day met and then metaya ike over chat and a lot of time there. If I one day move chat and boy Igwamang Abiriba, a Jiriman and Abiriba, Bokwan Igwamang. Why am I coming on 8? Uke Zarafa, amen. Uke Zarafa, Abiriba. Je suis Junelia, mariée à Prince Eke Ndouko. Je suis du Congo, Brazzaville, précisément à Pointe-Noire. Je suis très heureuse d'être ici. Je suis au Nigeria, précisément à Lagos. Je suis en train de fêter mon Igwamang. Je fais partie de Ojiihiri. C'est ma age grade. Je suis très contente d'être ici. Vraiment, mon mari m'a intégrée dans sa communauté. Je suis trop contente. Je remercie les gens d'Abiriba et tous les Nigériens. Thank you.
Fine.